tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Maya Paoras, Pampanga, kayang tabing mabilog a pwersaning GNN TV 44, babyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisadong kompleto ang pong balansing informasyon. Oreni pura yung balitang may kalap ngayon Biyernes, May 5, 2023. Yako po Ibeni Ginto, iti ing News Force, Pampanga. Banga pabilis ang serbisyo kareng opisina ng gobyerno at alabanan ng red tape o nanumang klase ng korupsyon katiking Central Luzon, binukletseng Regional Office ng ARTA o Anti-Red Tape Authority king Siyudad San Fernando. Ayon ng report ng Patricia Mamangon. Ning Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Perez ang inaugurasyon ning ARTA Central Luzon Regional Field Office ketiking National Food Authority o NFA compound king danen ning MacArthur Highway king Siyudad San Fernando. Layo ning opisina nga pabilis at apasanting ing serbisyo ning gobyerno, partikular na karing local government units ampong government agencies. Ang pagtayo po natin ng opisina dito sa Pampanga isang-ayon po sa direktiba ng ating Presidente upang mapalapit ang Anti-Red Tape Authority sa tao, upang mapabilis ang serbisyo, mapaganda ang serbisyo talaga. Yun po talaga ang layunin ng Anti-Red Tape Authority. Kinulay siya ng mangiting suporta at pamiyaduangan ng publiko para king tagumpeda ring proyekto ning may sabing opisina. The best way to battle, reduce red tape and corruption ay streamline natin yung mga proseso at i-digitalize. Ang tao pwede pong pumunta dito sa opisina, pwede rin mag-online. Normal yun, kahit sa atin online. Text, call, or email. Kung may reklamo, yan po sinasabi ng ating Presidente, improve bureaucratic efficiency. Yun po ang gagawin ng ARTA dito sa San Fernando. Tegunan niyo programa ring opisyalis at representante iba't kareng niyayaliwang government agencies kabilang ng NFA, Civil Service Commission, Department of Trade and Industry, Philippine National Police, PhilHealth, Provincial Government of Pampanga, Don Honoro Ventura State University at Aliwapa. Kayagnaning ribbon cutting ceremony ning opisina, inagnani mo naman ning oath-taking na rin bayong opisyalis ning ARTA ketiking Region 3. May buing ARTA, lalam ning Republic Act 11032, bang pasik na nga ning Ease of Doing Business Law at ning mabilis sa serbisyo ning gobyerno, kapamilatan ning pamag-streamline kareng requirement apong procedures, bang alabanan ning red tape o nanumang klase ning korupsyon king gobyerno. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Libutan ning mitata sa kaso ng COVID-19, kukulay siyang DOH king publiko na magpanik uling amo monitor naman kano ing healthcare system capacity ay ning report. Manyaw siya king publiko ing Department of Health o DOH na kanu dapat magpanik katuki ning midata sa bayong kaso ning COVID-19. Agpangkan DOH OIC Secretary Maria Rosario Vergere kanu dapat magpanik uling lalawan at mo-monitor ning gobyerno ing healthcare system capacity. Mag-average kanu king 822 ing kaso balang aldo king COVID-19. 79% amas matas king mila basa adwang Domingo. Sumangid na niti, kera kalan naman kanu kareti mild o asymptomatic at alaren kanong masyadong mao-hospital. Makanyan man, aabiswan la pa mo rin ring medical facilities na isadya la ring COVID beds nung sakaling mitas la ring kaso. Inisplika ng Vergere na posibleng mitas ing kaso uli da ring variant ng COVID-19, mobility ning populasyon at vulnerability da ring individual. Inya naman pakisabi ning DOH na pairal da pa mo
rin ring memalin, ing pamanyulod face mask ang pong social distancing bang ay wasang mayawa ning virus. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Matagumpay na pinasinayaan sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan ang kick-off program para sa kampanyang Chikiting Ligtas 2023. Narito ang ilang mga kaganapan sa report ni Patricia Mamangon. Nagkaisa ang Department of Health o DOH at ang bayan ng Santa Maria sa Bulacan para sa paglunsad ng kampanyang Chikiting Ligtas 2023, magpabakuna para sa Healthy Pilipinas. Pinangunahan ni DOH Undersecretary Enrique Tayag ang pakikilahok ng bayan ng Santa Maria sa programa na naglalayong protektahan ang mga bata laban sa mga sakit tulad ng tigdas, rubella at polio. Katuwang ni Yusek Tayag sa Measles, Rubella, Oral Polio Vaccine Supplemental Immunization Activity Kickoff na ito, sina Dr. Corazon Flores, ang Regional Director ng DOH sa Central Luzon, CLCHD Family Health Cluster Head Dr. Janet Miklat, at ang representante ni Bulacan Governor Daniel Fernando na si Dr. Jordis Marushka Celis. Nakiisa din sa kick-off ceremony ang iba pang mga lokal na opisyales ng Santa Maria at ang Department of the Interior and Local Government o DILG Bulacan. Hinihikayat ang lahat na makiisa sa kampanya ng libreng pagbabakuna upang magbigay ng dagdag proteksyon laban sa polio, rubella at tigdas sa mga batang edad 0 to 59 months upang maiwasan ang outbreak ng mga vaccine-preventable disease. Game na game din na nakiindak sa Chikiting Ligtas Dance ang lahat ng dumalo sa pangunguna ni Yusek Tayag. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin po mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Matagumpeneng pegselebran ing Balen Lubao, ing kasyama banuan ing Sampagita Festival nung nukarin binida industriya ning Sampagat ing Balen at ing talento na rin kay nakan akayabe king street dance performance. Silipan tamo ing meging eksena ketiking report ng Patricia Mamangon. Para king banwa-banwa, magrasya, itasyorin nga magkegong pakatya. Antiya mong menyal bagbanglo, king Balen ning Lubao, ing matagumpeng selebrasyon ning kasyama banua ning Sampagita Festival inyang Huwebes, May 4. Megumpisa ing street dance performance dareng 7 barangay clusters king St. Augustine Parish at Neyari king Lubao Municipal Grounds. Itiya, impeka antabayan ng Festival ning Balen, kay ba nang may patlod niting atlong banwa pauli ning pandemya. Inya naman sumangid ning lintik-lintik ka panahon, ay ba naman, elape pa'y tinagreng Lubenyans, king karelang performance. Mibay ching Sampagita Festival inyang banwang 2012 bilang pamamiepuge kareng Sampagita Farmers sa Atsuking Gulot. Inya kikilala na niyang Lubao bilang metong kareng manimunang supplier ning mabanglo at maputing sampaga. Agpanggang Mayor Esme Pineda, magsilbiya kanong oportunidad ng festival bang antabayanan lareng mananaman Sampagita ami apektuhan ning pandemya. Before nag-pandemic, mas marami ang Sampagita growers. Tapos yung nag-pandemic, na-stop. So, ito, one way din, di ba, para ma-promote ulit, di ba, para malaman ulit, para maging aware ulit ang mga tao na sa Lubao kaya nag-umpisa ang Sampagita Festival kasi maraming Sampagita growers. At ang nag-udyok din sa akin para i-promote ito is
yung kagustuhan ni Madam GMA na magkaroon sana ng sampagita para bang extract no, or scent. And ang DOST, meron din naman silang balak talaga not only for Lubao but for the whole of 2nd District. Kawani king street dance performance na rin kayanakan, nagsilbila na mga atraksyon king festival, reng makuling floats, da reng 7 cluster, nung ka rin dinisenyuan lareting gamit, reng totong sampagita. Pasalamatan na naman ng babaeng lider reng manungkulan ka ring hanggang barangay, reng estudyante, kayanakan, at reng miyembro ning GAL o Gay Association of Lubao king matagumpeng selebrasyon ning festival ngening banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Miyayaliwang impresyon ing lalakwan na rin Kapampangan karing aliwang lahi. Deti ding maging basihan nung nanong klase ing reputasyon ning metong nga manukulangan kim Pampanga. Ika, balo mo na nanong lawed na kay katamo ding aliwang lahi. Hindi pa nga maporma at magayot imani mo ng description ka rin Kapampangan. Lagi la kanong untereti. Matikdi, matingkis, iring, wikan, gale at tinawak. Ma-pride la naman kano din Kapampangan at buridang ilang mani muna o superior at elapay sambut king nanumang bage. Malaos parehong mitwag o patas ing laban, ela sumuko. Iti ing gaaw sandang dapuli. At ing amano palang miragsa, me buuya ali para kareng Kapampangan, ngune para kareng Tagalog alagi kanong mitutuwag king laban. Matambis la naman kano deng tao Pampanga o magaling lang manasinta. Tutumuring mahilig la kano king selebrasyon at kasiyahan ding lahita mo. Inya naman tamasa la kano deng Kapampangan at pakamalan ding masanting apani. Positibo o negatibo man, hingakakit ng karakter ng Kapampangan, pero makanyan tamong may kilala at pegbiliban. Pero tamo sana kakalingwan, nakilala tamo mo rin magaling kim pamagluto at pamanyangkap, manyaman apapangan. Panaking bilin ng panahon king lalawigan, ing esterlis pamurin, ing mamapekto king Maragula Party ning Luzon, particular na king Central Luzon, amagdalang malisangan na panahon. Samantala, ing low pressure area monitor ning Pag-asa king party ning Southern Luzon ing balaw sa magdalang pamanuran king Maragula Party ning bansa at posible kanong duality king Philippine Area of Responsibility karen tutuking alto. Kabalen, maging party na king pamagbalita kay king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugar. Malyari mong kwento o isumbong, kapamilitan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita king panatang serbisyo karang hanggang Kapampangan. Ayal venue lang ng Biyernes, reng may kala pa istorya ketiking probinsya. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force Pampanga, balitang tutu, king balen, susuyo.